Mudanya no tuko, no tuko. Mudanya no tuko, no tuko, no tuko. Mudanya no tuko, Ritangoge, Kinyanda kanare. Ritangoge, Tuana tuande sukuru. Ritangoge, Atongeri agonto konde. Ritangoge, 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 Ritangoge. Kanku watogeni mubango nijo tuthunkume njumaine ya narua tugita na mbere kuriungira wana biashara mwanya mwanya ntora mwanya mwanya kiambere ntuko ya narua turenda kumenya mantu jegie biashara ya mpau niki nontu biashara ya mpau muturera kajutita na mbere jokigaruka na jokigaruka kiambere mitete konora na mpwe boja iri mbura teuni urite boja thatu nyomba no tugwaka boja na itukwenda kwagirithia utorobo etu gukurukira mathugani mwanya mwanya jara turi najo ntuko ya narua twatinda okubia gutira muru gwite na kuinama na ntuko ya narua turekirogine market barabara ekatheri kithongo bypass yotonya nteretia giantune kana kumira Meru National Polytechnic turenda guchemania na Ntambeje aijike na Jaivans ni mtu mwithi atutalirie biashara iji ya mpau itherwe kaliatia ni mbiongo kubatara na ore antiguru gwita na mbere gichinchaya baingi ntukuchena ndi bare akanyomba che maiga mono antwachi mpau no indiri biashara eji mpau imuika ikiti atia kuri no gua ari nabu igururia wendia bwa mpau aikariti ate nikenda muthia nenwe atikeje guchoka na nyuma no ntukire tuthunkume gikeno gitu ni mtu onde gwita na mbere akithithia fainda muthenya nyume muthenya jura jungi no itherene thugani mimbiri kwa kanyomba no itherene thuganio re kwambiria biashara jaiji agatuikie ikinya gwe kinya atothekirira no ntukirira gitingana kagita na mbere gikiganwa na tujaweru TV ndene mubango jo tuthunkume turi aja no ntubo kunura motombo jaku no ntubo kurita mundune tugakureta werune mbeta munene gitongo kagwi katwambire rugendo rwetu tumenye jegie biashara iji kuma mwambirio mwanka muthia ukebebera mitambone nkuruki tukithunkuma kuri na umithio wega bumaga mucie gukora ko mucie ntora na mugongo jo Kenya ni kumania na wiritaniria bwaku na bwako ngugine mwanya mwanya ringa mbicha no raithirie thoko kana market irere ya kwina ugwe ni gukura ni kurite gitumi kia wono unimbi kuri na wirigiro bwayo gukura gwene ate okuthithia kana othithitie atea kana okathithia atea kenda ikinya ringi tuga antu babethi ni bwatongeria baruju na narua mubiashara wetu kiume giki ni umwe katika baingi banduki mbithi ithuganiria ngugi yawe rimujukite miaka iri akiri ruga na muthiene aliritira kathangu thio aringa kibara na gutonya kiri ngugi iji na nkoro mweri na mathuganio gato mugwatogeni kamerene chetu chetuthunkume tumumenye na thiriria ngugi iji yawe iji tumite turinga kambi aja kwawe kire marieto mbeta Evans Mutuma ini mwene biashara eje etawa kirogine multiple timber na ini mwene biashara eje kirogine na withe bwaku Evans te baingi banduki yaku bagutonya ngugine eji ni untu yona gwata yantu bakuru igitumi kia eji nimbi na nikithuganiria mpau na tingi na muno eji tionduki mbithi bakwiririria gitumi ndathuganirie tiandithie biashara aja kirogine ndonere kirogine aja nio ega na imarket njega na ke customer bara bakezi kungurira bakethirwa bena weru no ntu bakwithwa batetira njamune nare bagatumira bypass na ndona kirogine aja market nio the best kioni kurugura no ntu kuona nio the best bruko benefitero ethugani rejirire ndatura bande kianto amwe taunine na kwenda yamba tu ngitaira customer mpau nande nani ndakara nkithugana yethugani riu ndi narankaro azikujorugura gokwenda iria mpau ndeja kuja kuona kirogini nio the best kioni kwenderia mpau
kuri na biashara nethuganio riria muchungu etaga long term na short term, yani ria kagita na oreo. Kiria kiaura na biashara baingi ni karwiro ga kwambiriria o kairi na muno nkinyirie antu babethi. Riri riaku riajukirie gita ring'ana na muno ni mbia kuthekete utatonyana nario. Githuganio riria ndathuganirie ria kwenda kwambiria kwendia mbao indakarite almost 2 years. Covid ni ekujira au ndauga tiambetere mpambe mbone ni atethera nka kethero at least ndi kuona aega kwa kurugura biashara. Kende thuganire kinyanira ni mbiongo mtu akubatara utwe karugendo gaku ekinya gwekinya tugwate mbica yongwa. Kintu kira kikubatara ki biashara ezi ko kwenda ochiekira inya na withdraw wina umeria bogwetera inya customer abogwetochwa materials cia kuja kunenkera customer na withdraw we mwitikikwa customer akija tieja riria kuere order gutuika ugote muretera order eu akija na athurire iogwe kana thaire akija ejirite thire order we nagire utiko manage kumuretera na ndi witikikwa ki biashara mojeje mpao ibobui mono kenda customer ore akigitaburetherwo at least akona into biawe. Yeah. Ithugani gukinyanira kwambiriria ngugi ni ngugi onayo no indi kumenyera kana kumaintain ni kenda ithirwe ino uturo na kuendelea ni untu bungi. Ni atia umba kuthithia ni kenda tikagwe ne kuguna muthiene. Ki biashara ezi gintu kiria gikwendekana at least wethirwa utikeja uchoka nyuma no utikeja kuja kuga ukarigereti. Kintu kiria gikwendekana muno wethirwa wina mbecha na wethirwa at least we muntu mwetekekwa ki biashara. Kanyumeni autouma biashara ya mpao ni ari nene muno ni gweta. Thiurukia metho jaku kinyaja turi Bwana Evans wakibo maiga buri iguru muno. Uturingire mbisha karugendo kana trendi wikaria atia mwanoba no kiongera ugwabwa kungugine jini buri ku amu gutengugite ugwabwa yo onari tukiritaniria utuko na muthenya. Ugitonya ki biashara neje mpao inyethirwa antu ibatigire gwaka na mpao rupao tiro umba ikuga uti tumira rupao nontu ukenda igwaka giti ukenda gutuma etanda ukenda utuma kabati ukenda okinyombo igu gwake iga ukenda iguteti era kurekera kagoto kenda at least igwatirite bwega nontu ki biashara mpao tiro uga ikathira inyethira itwatigire gwaka na mpao no monko gatumira mpao ki wakio bobwa iga nontu ukenda igweka mpao utumira bwega ki wakine bwa mpao na mabundi utiro batenda mpao nontu wakire nyombe iga utiro batenda mpao cia gwita bukube kinyana ara bagwaka nontu teka uga gakinyira kosire cionthe akethirwa agiaka nyomba nontu waka nyombe ngoroba no monko kenda mpao. Kogua karampomba igwikaria nako at least karampomba ikuga ngweta nkuthithia. Kogua kara oni mpomba kuthonde nako tongo jaka ora ukuona rimwe itukwaga maguta. Ukoria nende customer na kuere onde ku muchwira mpao. Ukwaga maguta ja gwatorerwa na tractor, ukwaga maguta ja power saw. Ande ugatuika no kuigwa kogwa thaira customer kuere onda ugatuika rimwe nende ugastrain guchwa maguta. Yeah. Kumane na kiroto gike giaku ni mbiongo wenda kana kwenda gukinyaniria kirigwa muntu kiumbe kana kinya ndene ya ntura. Kiroto giakwa ara nkwenda gikinya muno ki customers toko inkuria customer na customer no ankurie na market yeze yetu ekirogine at least inya yekure
kenda tumba igukurania gi tukarija customer nguria na nkuria customer na twikuraia market yo yeah. Bwana Mutuma mtu na ungi ni gukaniria amu guto wing'anagia ari wenka kindira kamera iji wali na nthuki yenu bagurukirie na mugambo jwaku ke mtu mwethe wonde orampomba ikwira mtu mwethe wonde onde mtu vele yang na kengo ge onde iguchitaniria lakini to yanda ke to tu yanda ge nchobi tu yanda ke konyo bangi dau otero to gaitethia lakini to kauga ikuyanda kuga iguita kengo ge to gaitango na to kure lakini to yanda ge nchobi na bangi na nau to tekura nande oga tega jaja onde mto yang ora to gotinda no aja no orampande gite aja bonde yang na inkwenda bakura na ante kwenda kuona inyawe ate ko benefit inkwenda benefit kende inyawe aikurira onera achionera biawe teto tegemea achiari mono na inya bate tu ingo itomba igwitethia tirazima withiro andeki no wi andeki inyawe ugo ngo we muyuthi ende otigene na manto jaja kuga oite market yale okarende gurwo anga ona tubecha nugire nchobine ona tubecha bangi teu bate gotiga lakini ukachira tia utigane abyo wambe wigwatere kinya biu bingi okwenda nchobi ka bangi ukabyo na mbere ende kira youth itwethro tugwatanire tutigena miandarati kenda to benefit gwika muthitho kana savings ni njira mwanya kuringana na ngugi yaku kaingi tuthuganairia mbeca no indi taiji yaku no kubatara miti gukura ne kuri ni untu boruju na uke ni mitaratara iriku ikite kana wika gutigira mitirio magita jonthe ni untu ni ekeja ikura gutinkarari biashara ikugwa ke biashara je miti kinyethero miti tikuonekana ndetanga kurira muntu muti ndi ngatigira ndera muntu ndamugurira nontu ndakugurira muti jou ore moi kugura muti jou oni ngakumithiria juejere gwakwa kana o endia muti o mekishuo kwanda jonge kenda miaka ewu ingi 5 kana riria mwaka miaka ewu ingi ethera ni 10 muti jou jukarete au jethro jogukinya ni nkatho nontu bokanya gaku Bwana Mutuma gatwikire gatante gicunje kia mbere mubango jo kiume giki no indi urenda kugukinyira nontu ba biashara kana kirira nkuruki ni ari kuongo itherori na atumira njira iriku service chiakwa chia Kirogi ni aja kira customer onde ore okeja weza ndi nampa uchionde type yonde wenda muringa wenda muru wenda kuringe rara wenda ene mpao ndi nachio wenda manku ndi nachio wenda muthanga wenda maiga bionde ndi nabio na wenda kumbona namba 0792549221 wenda kuringa Airtel 0789010846 na wenda niwe kinyetheroi Nairobi wetherei Mombasa wetheroi na Marsabit wenda nara kunde okenda ondere okeja ni ompa ka make sure ngo nenkira onde kwibure baterete nibaga nontu bagwitana mbere kurumira mubango jwa tuthunkume naruo twachemania na umwe anthuki mbithi agitweleza na kugwata kirira nkuruki mantujegie mpau mantujegie mathambio nijo offcut na nyankuruki nko na mithanga nontu ni biashara ititana mbere ikimuka iria ndene muturire jwawe kiambere ma tukugwa Evans kuri are andiki mantunejegie mpau na muthia na raithuganiria arauga kinyewe ntuku imwe ojora muchunko kana ana kainge bauga when I grow up mtu akauga miaka ene fulani inkwenda kuthura ndigu kinya aja neo ni orengo yeto mwana biashara wonthema o biashara ne yaku ntuko nyume ntuko irenge uga rojo biashara yakwa ndenda ithiro mbiki unkinyaja ngugeje mpandiki
rojo ndenda kwithirwa ndi gukinya aja na negitaro ndema nkwira matunda ja Narua jara tukuthuranira Narua nijo tukare rojo jegoro nijo tukenera ntuko ya Narua agututariria bwega ma ari muntu mwithi na ntuba bethi ari bera muntu onde mana chiumirie kiewa kiuri nakio ithoganiri uri nario no riritithia ngugi ntuko ya Narua no gakuria ntura jeje kirogine no kugwengwa aliuga survey yawe ategira rona ni bypass bainge bagatumira bypass kwebanira na msongamano kana traffic ya ngari kuve kinyagwa ariori chiurie barabara ya thirikari ithithitie chiurie market uri urithithia atia nikende kagira bainge ne bauga thoko chietu itigukura market chietu itigukura lakini muthene jwa ntuko ja mwana tuthonkume ugwe urithithia atia nikenda nture yenu ikura urithithia atia nikenda uturo bwaku bwagira urithithia atia nikenda nyotoro muturi bwetana mbere bukiagare nuntu muntu no rongi ni gukaniria we ni mpawa kwendia nago ina mbeche weje nachio buchinchanie nikenda motoro jetu jetana mbere jakiagaira katujuke kanya nini tushemani na mutaramu kiri gichunche geto kya biiri nikenda tukaranthiguru twetana mbere kwathana kirira na kwagirithia motoro jetu katwetana mbere kuthunkuma kuri na umithio muthenya no tuko muthenya no tuko muthenya no tuko ritangoge kinyanda kanare ritangoge twana twande sukuru ritangoge atongeria gonto konde ritangoge